إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فاتحة صلاة الفاتح. الحمد لله رب العالمين بما كسكي على هندك والبندو enen tawaɓe ɗo ɓe iɗen yetti Allah boy iɗen weltani Allah boy kono wallahi so tawino en ittante no gowir ngallo wongo hakkude meɗen e ceerno tinuɗen ɓe kamɓe woni ɗo ni e mosago maɓɓe e weltare maɓɓe en tawayno hande ko kamɓe ɓuri en weltade dalilu ɗum noon Allah ino daali ka suratu ali imrana yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin o adi wiide wonde sahaba en waddunoɓe e ɗimmoɓe mum ɓen jihaadi ɓe golli l'islam ha kamɓe ɓe heddi e ɗum kamɓe woni ɗon wata wonɓe ɓaawo gaɓen sikku wonde koɓe mayɓe bal koɓe wuuruɓe gurdam feere jang baaɓe meɗen karma ko meɗen wasiyu meɗen khalifa meɗen fof meɗen koho men alhaji Muhammad Ali Diallo Kebu ko kamɓe e dendagal mawɓe kundara wonɓe ɗo toliɓe fewno ɗo eɓe tolaki kamɓe fof zatiji maɓɓe e ruhuji maɓɓe e ɓerɗe maɓɓe e ɗenɗe maɓɓe e alhaali maɓɓe no wewliri en no ɓe makiri ɗo ni no wewliri en no weltani en no jarni en no sanni en no tolni en no bismi en no du'ani en enen fof meɗen ɗum waɗi noon enen kadi en yetti Allah ko bisimilla men ka wi'eten bisimilla ɗo enen ɗo e woɓɓe ɗimmoɓe men ɓe andiduɗen e ceerno men wona enen ɗo bismeteɗo hayso tawi sino woodi si ɗum le kadi ala ko si tawi no wawa wi'ede hoɓɓe ɗo ko woɓɓe goo wona enen kam ko enen tigi woni ɗo ko enen wiyata bisimilla alhamdulillah en yetti Allah ɗum noon Allah waɗi ko wiɗen ko ceerno
باب ميدن كرم كو ميدن وصي ميدن خليفة ميدن فوفو ميدن كوهو من الحج محمد علي جلو كيبو ko kambe e dendangal mawbe kundara wombe do tolibe fewno do ebe tolaki kambe fu zatiji mabbe e ruhuji mabbe e berde mabbe e dende mabbe e alhali mabbe no wewliri en be makiri doni no wewliri en no weltani en no jarni en no sanni en no tolni en no bismi en no du'ani en enen fofu meden wadde non tum wadi non enen kadi en yetti Allah ko bismillah men ka wi'eten bismillah do enen do e wobbe dimmobe men be andidude e cerno men wana enen do bismetedo hayso tawi sino wodi si dulle kadi ala ko si tawi no wawa wi'ede hobbe do ko wobbe go wana enen kam ko enen tigi woni do ko enen wiyata bismillah alhamdulillah en yetti Allah ko nokku yaajudo nokku mawnudo kaka bernde iwata be wi kala haala si yalti e bernde ka mawnay ko dum addi haala kan yahata ko e bernde tan cerno en non hiɗen geli ɓe makirta ko ga e ande nde ɓe makanama hara hiɓe aani taw si a famay ko ɓe makata kon hara hiɓe yiɗi ƴettudema ko ɓe yewoni makude kon ɓe watta ɗum ka fondo maɗa wurin sago maɓɓe no ɓe makiri ɗo ni hara ko sago maɓɓe ɓe ƴettama ɗon cilen fiyoɓe hoolo wonde yewtere nden nafima ɓe naadama ka nde nafoyta ton ka aljanna ko ɗum ɓe fuɗɗori mako on ɓe maaki enen ko en yimɓe aljanna nde ɓe makayno ɗum tawi hiɓe wuuri ɓe maaki ɗum ɗo enen kadi en malkinori ɗum ɗo en torike Allah moɓe moƴƴinno jikke e mum on ha ɓe maaki on maako yo Allah waɗanɓe ko ɓe maaki ɗo kon kaɓe woni ton إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت